Nā, kāre ngā taonga Māori e hoki mai ana I Tarawahi I te whakahokia ki ngā iwi nā rātou ke ake. Kei te hokana atu ngā taonga nei hei te pōnei, I haere ake a Raiha Johns ki te mātai haere I ngā taonga nei, me te rapu ake I te hunga, te rāpea ka hoko. He taonga no ngā tūpuna, ka hokona I tētahi whare mākete. The auction offers taonga from $100 to $100,000. Ia hu mai e nei taonga I ngā ringa rehe o ngā iwi o te motu. I roto I ngā tau I riro ngā taonga nei ki ngā tōpito o te ao. And they have this material that they don't really understand. We've repatriated museums out of Middle America to cloaks from Scotland. Ka re kore he taumahatanga kai te kawea e nei taonga. Some material is inherently tapu. You know, the weaponry in particular can come with a history to it, which obviously implies difficulty. You know, we have it blessed. We go through orthodox protocol, if you like. Ka hokona tēnei kahu kiwi mo te waru te kau mano tāra. Ka re ngā kaimahi te mōhio no wai te kahu nei. He tokotoko tēnei na Jacob Heberley no te Atiawa I Whakairo. Ka hokona tēnei tokotoko a te pōnei, ko te pātaia ka hokona e wai. Tā Campbell kua timata e tehi iwi ki te hokohoko I ngā taonga. He oi anō e tehi ka rite tino whakai kia utua te whare nei mō rātau ake taonga. We have Māori here that come and sometimes challenge us on the nature of the industry that we're in. Mēnā e hohonu ana o Pūkoro, ka timata te hokohoko a te ono karaka ki te whare o Webs I Tāmaki nei. Raiha Johns, Te Karere.